Civil Service Exam 2024 की form fill up तौबकी one time registration कमायना तौगे हाइबदो यंगमिनसी अहानबदा कोई UPSC online.nic.in हाइबा वेबसाइट सिता चंगनी सिकी वेबसाइट सिता चंगनी असी थोए one time registration for examinations of UPSC and online application हाइबसिदा अमुक चंगबीगनी सी थोलाबसिदा इहान register तौबीगदबा इचेलनाव सिंगदी सिदा new registration थार सिदा चंगबीगनी अदुगा हानना register तौबीग्रबा मियोय सिंगदी अदुम email ID सिनरगा उबो ओइरो mobile number ओइरो OTR ID सिनरगा सु अदुम password तो तौरगा login तौबा याय अदो आइना ngasi तौगदुरबसिदी इनौ नौना अहानबा first time new register अहानबा तौबगी सिनाइन उचागदरबसि अदुना कोई new registration दा click तौरसि अदा सी थोलकपसिदा कोई name as per class 10 दा लैबा class 10 certificate दा लैबा मिंगदुगा चपनाना सिदा मेनगनी अदुम मेनजिको फे तना चमना मेलागे आइसे लैरे माइदि मिनबिरानी सिदासु मिनबिरानी चपनाना have you ever changed name मिंगदो change तौगिबो इतारदी yes दा खनबिरो change तौदबो ओरगना no दा खनबिरो को gender isa की gender male female transgender यावरे सिदगी अम खनबिरो verify gender अमकसु मुखलो हाइनेबको male खले isa की date of birth तो सिदगी तौबिरो समनारगा 2000 दा पोकपनि न हायसी 2000 February की तांगमदा 0102 सी ओरे अदकी मथना verify date of birth सिजे अमकसु मेलो हारे ना को 2000 ओइगनिना सि तौबिरनी isa की date of birth मेन गदमनिको आईडी स्ट्रीट चुमनगे दुम हाकी demonstration तौबगी दुम किनो खनबी वानी 0102 चमना verify तौबसे सि मेनबिरनी father's name ममांगदा मिंग इमाइपागी सिगी मिंग मेनबसिता ममांगदा श्री salutation श्री गुम्बा डॉक्टर गुम्बा सुम हापसि यादे अदगी मिंग इबा मतमसिदा स्पेशल कैरेक्टर हाइबदी समना हारका इमा सिंगे मिंग इबदा ओंबी काइनागा हापग ब्रैकेट तगा कोटपिदो अदुमबदो कैम इयादेबको अदै फुल स्टॉप गुम्बा पेरेड सेनबा यादे अदो लेटर कनो ngakta सेनगदमनि स्पेस पिरगा अदो फादर्स नेम से जो बाइडेन इरसिको तंगी होइना जो बाइडेन मिस्टर जो बाइडेन काइन इबया देखो जो बाइडेन न इगदो verify father's name asi chapmanana mu melasi class 10 natraga class 12 certificate da leiba ming ima gi boiro ipa gi boiro da leiba chapmanana men bigadamni ko donald trump gi father's name se joe biden ne na melasi mother's name se hillary clinton nan tholasi ko tangi oina ise class 10 natraga class 12 ta leiba mengdo oigadamni ko sida melise certificate to the yawa mengdo oigadamni duga full stop ongbi egi shri mr miss mistress gumba kaimta sina bayade chumnagi ming sitang oina sena gadaba verify mother's name si amu comment biro hillary clinton amu melasi hillary clinton ko si mele minority status minority organa yes khanbiro no natragana no da khalo ko Donald Trump से minority status ता चिंगलारोइ से मोबाइल नंबर Donald Trump की मोबाइल नंबर मेरा से Donald Trump की मोबाइल नंबर से 001 सी तवर से को सी ता हार से मोबाइल नंबर से सी वाला से अल्टरनेट मोबाइल नंबर सी जे हाफ तो स्वाई को अल्टरनेट मोबाइल नंबर से अदो लेरगन हापीरो लेता सु हाफ तो स्वाई को ईमेल अमा isa की सिदी कंपलसरी होय को सिदा स्टार पिरामिड से ईमेल अमा हापीरो donald trump 4@gmail.com सम हार से donald trump 4@gmail.com को अल्टरनेट ईमेल आईडी सी हाप तो स्वाई लेरगदी हापीरो हाप त्रसु दुम याय को सिकिसे
class 10 board examination roll number class 10 exam thagibda oikiba roll number do adudo sida menbiro samna ga Donald Trump gi roll number se class 10 da 1 2 3 4 5 ohalajiba security question arrow down sida click tawro aduga sidagi what is your favorite subject sombadi ama khanbe ai ko si question pirami mi am sidagi samna ga hengwai verify tawna ne buka Donald Trump gi what is your childhood name you have been born samna ga who is your favorite author who is your favorite what is your favorite color je Donald Trump gi si color isa isa gi apam apam bo question do khanbi raga dum answer dum thambiu ga what is your favorite color se Donald Trump gi se gray wala si security question 2 sta so ma'am ama select tawraga answer do thamam godini ko security hai se and why verify kum tawra sina kaduni in which city or village have you been born ko si khalen khalje Donald Trump na aji California da pola si ko California si kaimta hengwai kaimta keno detail si amna kai maru ibna te ko chumna ge dum security question chumna ge dum me dam wani si na sida yam ka hena keno khanjan gano hai tare kaisu kai te ko ame ta tawuda di captcha code sida pyramid ba captcha code si sida men birani samna haraga RS68QP simen birani aduga khoina submit ta nambirani ada business news mobile number ke kaise valid oidabai mi ko si tholai ja ado isa isa gi tawo matam dari si soitna yagani aduga siki mathang do kumaina tokoni habdo si mathang da akoi kumaina tokoni habdo mu yengse ado khoina submit ta namgra matam da namaba matungda si personal information khoina mien gi myam do soina tholokani ko si khoina ngasa aseng ba ma tawgi baini ngasa khoina Donald Trump gi tawki do adu isa isa gi tawdo sida loin tholokani ko submit tawtingai da I agree si ahan bada submit hek nama matungda isa isa na mien gi basing do soina name ka ke mien gi ba si myam si lisam oina loin tholokani ko pareng sana ada khoina yengbirani ka ke soi khole soi yaudana ko ada soi tardi sigi update or change share hai sida nambi raga amu hong ba yai ado kayum soi de na khan tardi I agree sida nambi ro ba sigi I agree sida nambi ro kai gumba kai ta soi da tardi duga I agree se hek number loira ba matungda kai tholakane ha matana si tholakane ba koi na mobile number ga email ga men gi ba ada OTP among lakane ba mobile number dana OTP ama lakani email dana OTP ama lakani ani do chap manaroi adu amam lakani verify to wini hai tare mobile do verify to bugi OTP ama lakani number sida aduga email se verify to bugi OTP ama lakani aduga sida OTP do mail ga matungda koi verify OTP sida verify OTP haini yaru sida namgani OTP se minute manga ga manungda nambiu ko adu koina verify OTP se hek number loir ba matungda koina kai lakani hamatamda one time registration submitted successfully hase tholakane bu ngasai khoina men gi myam do tholaga ado si tholani si thola matungda loire ko process OTR register toge one time registration si loire ko ado isa isa na asigi details sing se thamhauna ba asigi sida printer gi sida symbol ama sida lei se sida nambi raga PDF oina dum save tawbi ko sida click tawraga ado dum yarani ado si loire ba matungda log out automatically log out tawrakani ko ngha leraga aduga amu log in tawraga ngasagi password ama moina message tharakani khogi registration ID OTR registration ID do adugi password ama moina tharakani adu password to melaga khoina log in tawgani log in do lor matungda khoina anowa password ama semgadamne ba new password ama isa isa gi oiba mongda adi moina pirapa password na tabe si je process ni ko moina password ama silal leba ahan bada silor ba matungda moina password am pirakani phone number da khangde email da ni khangde am tharakani aduga nahongna amu login tawraga ngasagi website tu da jangaga upsc.online.nic.in ade OTR am namani adu nam loraga khoi login tawraga change password ana tawraga anova password sem dune ko asida dum loire ahan bagi part OTR register tawbagi
ꯋꯥꯟ ꯇꯥꯏꯝ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯔꯦꯀꯣ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯒꯦ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ